cute. What? Cute. And now go kiss Daddy Shark. Jadi. Bilang apa itu tadi? Halo semua. Halo Apa semua, kabar? apa kabar? Hari ini De Surya mau berenang dulu. Yeay, oke? Oke, ayo keburu maghrib kita berenang Oke, dulu berenang yuk. ya. Dido, jadi harus buka baju dulu. Oh di sini ya, tapi kita pakai pelampung dulu. In Abula's adventure. Buka baju Dido. Hurra! Oh, Dida, where are you, Ba? Ayo buka pampersnya. Tunggu aku ambil pelampungnya dulu ya. Dido, say hi ke kamera. Hai, Halo, Dido mau berenang dulu. Panggil mami, panggil mami. Mami. Nah, udah tolong bawa ini. Pakai ini ya Dido. Oh, enak banget airnya ya. Mami enak air. Iya. Wah. Apa, Pap? Senang nggak? Senang nggak? Senang. Senang. Bapak. Dido jangan bergerak dulu. Wait. Tunggu dulu. Mami udah makeup. Mami udah make up ya. Cantik maminya nggak? Apa? Cantik enggak? Let's go. Go, go, go. One. Let's go Dido. Yo, how we swim with the back? On the back, on the back, on the back. Ayo. Mami ada. Ayo. Hold hands. Sini, sini, yuk. Pegang-pegang mami yuk. Ayo berenang ke mami. Pegang ke mami yuk. Jadi Tudor sekarang udah berani berenang di tempat dalam. Ya. Dan dia udah mulai gerak. Maju. Yeay. Mau main Daddy Shark enggak? Mau main Daddy Shark? Oke. Jadi nyelam ya. Are you Are you ready? ready? Are you ready? Yes. Jangan di mami dulu. Are you ready Dido? Yes, Daddy. Woi, terlalu semangat. Daddy Shark is coming. Daddy Shark is coming. Wah. Wah. Makeup. Mommy Shark? Okay, you go to Daddy then. Oh ya, Sini Dido aja. Go to Daddy and Mommy Shark. Woi. Ayo, Terlalu semangat. Ayo Mami Shark, let's go Mami Shark. Mommy Shark. Now Daddy Shark and Baby Shark kapan? Dido Sharknya kapan? Dido Shark dulu, attack Daddy. Attack Dido Shark, attack Baby Shark. Baby Shark, attack Daddy Shark. Go, Dido, go, Dido, go. Go, wow, like a monster. Senang nggak? Senang katanya. Mommy Shark, it's coming. Jadi Dido mau bilang apa ke kamera? Kamu bilang apa Dido ke kamera? Halo semua. Kabar. Apa Apa kabar? Semoga Semua baik-baik aja. Dido terakhir berenang ini ya, bisa bahasa binatang ya Dido ya. Udah lihat belum videonya? Jadi Dido di kolam berenang. Tapi di tempat masih yang kecil. Oh, ke sana. Jangan dong, ayo kita racing sama Mami Di sama sini juga aja. di sana. Mau racing. Pas di kolam berenang itu Dido
pertama kali bisa sebutin semua nama binatang. Uh-uh. Nonton videonya ya. Dido jangan ke situ, di sini aja. Di sini, ayo mami mau berenang ke sana jauh. Yuk. Ah, Tinggi ya? Iya. Dido kalau kan di big luar boy. tinggi. Dido big boy. Big boy. Hey big boy, sini dong. Situ. Yuk, lompat ke bawah. Sini lompat. 1, 2, 3. Kita balik ke tadi yuk. Kita take daddy yuk. Are you ready? Oh. Swim to daddy yuk. Oh. Swim, let's swim. Oh, Dido, he's coming. Wait. Kepalanya masuk tadi terlalu semangat. Are you okay? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Go. Fast. Seru ya Dido ya? Dido tapi yuk kita kasih lihat teman-teman subscriber kita gimana Dido splash. Splash me. Splash mommy. Dido. Go with your kaki. Kakinya splash. Iya dong, harus goyang terus biar kepalanya nggak masuk lagi ya. Oke? Mommy Shark wants a kiss. Mommy Shark is good. Ayo, kiss mami. Go. One. Cute. And now go kiss Daddy Shark. Kiss Daddy. Lagi Dido. Now kiss Mommy. Kiss Daddy nggak? Mau kiss Daddy nggak? Uh-oh. You're in trouble. Uh-oh. What happened? No, Daddy, don't eat him, Daddy. Nah, tuh ada. Jadi ini keseruan kita hari ini di Surya berenang gitu. Yay. Sebentar lagi udah gelap, jadi kita udah dulu ya. Oke lah. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe Like dan Komen. dan loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Say bye bye. Say bye-bye dulu. Bye bye. Ah, gitu.